lagi bersama Bang Iqbal Ojat Kemawi di belakang lagi nyari spot. Kita hari ini mau tes karang dangkal sama rock fishing nanti. Oke, simak terus keseruannya. Selamat sore. Kita tes karang dangkal. Bismillahirrahmanirrahim. Tes lagi. Oke, serat. Serat. Strike. Yes. Kecil. Tapi yes. Kita lempar lagi. Kita lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, strike. Strike. Nah, lumayan lah nih ya, lumayan lah ya. Nah, lumayan lah ini. Jadi, ya kan. Kerapu. Step kedua kita nih ya. Oke, strike. Baby ya. Auto release nih ya, biar gede. Ada pergerakan. Oke, strike. Lepas. Bang yang kuncinya. Oke, pergerakan tuh ya. Ada pergerakan. Ayo, sabar, gak jadi dia habis umpannya.
Tukang kafe. Strike. Kadang naik raya, kadang naik awut. Yang kerja jak kemari.